Kira ko si Mela. Silo Jokka. Di makna. Ngang lumi titik imunri. Wah. Talon itu kapan tita di pungwa? As. De nanule mataloy punggawa. Mau lu ni kapang. Maga pala di itita punggawa. Matalo-talo mo ka? Ay ano, dan ni mo pun apa ka talong ngaso mababon. Ko karo. Magi pala ko tumapa si Sele bawan na punggawa. Yes, to na toto na baru-baru mo yawan. Babano maliti anak iti. Ang kajaga sa ni makanja kuri marawi. Kanya geren na yo, makanya bibi na. Pura mana mali anak iti. Napa ang kaling kare bayar ka? Makanya gere kuro. Mana lo? Apa itu mu ko dito nang nagago ko taw. Ay, di ka berani kaca kaya punggawa ko masuk kampung nga. Apa setiap kampung tetap panglima na wewa si anggota. Jadi di ka berani kaca aja. Magi pelenay ko punggawa tuli ko mo kampung ngewita pasitimu di nang masuk kampung. Anji ya punggawa pak. Pangapang menjasi pak ka dari ko masuk kampung tuli nanule ka ten cita-cita lenga. Di nak wasu ya. Ternyata gaya gondrong malitik ko. Apa kurang yutun na bilang-bilang. Nah itu dia melok kurang antra. Ah punggawa melok ka selo tapi anu yo sapa-sapa mako koe iti iro gondro-gondro putewe. Masa di koe macam-macam punggawa pak. Gondro-gondro bolong ngaya. Iya je punggawa, angka memang iti makwaro. Antara lo koro, angka gamak ko ribalu ngakero na. Tena. Gede, jalan losok. Halo Sobat Sobit yang lagi cari anak itik, jangan lupa ke Merawi ya, tepatnya di Jalan Lauso. Itiknya di sini bagus-bagus ya Sobat Sobit, tidak diragukan lagi. Pokoknya dijamin oke. Ditunggu ya. Ye, oko ga andra te mablo anak iti eh. Ye, ko pai. Gaje silusurang me mali anak iti eh. Ye, ko ni salah serang ko ni tatu julada nun rana ko ni pabari anak iti Oke salah serang jaji anak iti istilahna de gagaya si pasa-pasa. Jaji regen apu tu anu yang kaya si todo-todo kan. Oke jaji sempurna ko salah serang anak iti jadi dia tak salah kalau kowe tatu julada ni. Jadi paksa mo ka pangiko. Mau sama mau. Ye kue panatase istilahna idi manca jirobo. Idi mengikuti lo na ye panatase. Tapi ang kasi di panatasi lalang alena macindro la elota. Nasa bakor la panatase. Anu praita konse mana makanya mana praistil mana nuna. Istilahna otomatis istilahna. Apalagi talo kerasalasurang talo pite manang. De gaga talo lolo. Talo matuwa manang. Jadi dia tak cek kultas na naitip ko Nasa ba talo pilih manang. Ini kakak mau kayak lupa gitu nih. Kontrakan mana? Kontrakan. Tasa dari jadi sulang apa? Susulangnya? Si anu jaji ko salasarong tatalu ratu dos lasulan na. Talu plus sa bula lasula selasulan. Puro nasa di menjelaskan selasuran. Dito temakutan na bawa mi dega jaji. De sulang anu perlu kasih penjelasan Pak Pakiti baru. Talibanin 10 dos kata di. Wow. 10 ya 10 dos. Talibanan 10 dos. Mano mi ko selasuran istilahna ko meloki mala na iti. Taro kidi otoroto ke na iti. Takaleng ka jaji selesura talen jolero sebagai tanda jadi to. Nasaba aku dia namun roh na iti selesura. Iya na rope aja lo taleng atau untuk tanda jadi na. Semoga jangan belajar semua. Lumuki macam ni mite panatase iti tato isa na talo kada maga tanato talo iti lolo. Upas dato kinairo na iti milo tala.
Itu milo yang lina mana kata lo mau buka. Enggak. Angesan yang pigo tuh. Deh, biasa minta tema aku. Lina kuro salah yang apa? Deh no di mimau malampe bule ngakmu. Kan jatuh mau ku sila surang ya. Ku nama lah. Halo Sobat Sobit, jadi yang mau beli itik, Salah yuk bosku itu. Bebek. ya jangan lupa hubungi nomor yang tertera di sini ya. Hei, otot noy. Hei, otot no agak murung ngamakut. Hei, cakap motok kritik mu. Pada runtuh-runtuh kita pureng hi. Mika masa sak, mika mabis sepening. Taneru itu mimolo jampangi ru. Magi jawa sangi itu telili-tari kru. Made maka beren rebang. Aja dia mulai itu di mulai jampangi. Sesipun aja si bawa kiro gondrong ilojok kali ini jadi kemasan penjalin mawatu. Tali subuh bawa mongka. Sipun aku si bawa lagi ngirujok ke ka. Terima bumi minum aku rewa. Kini kuasa lu terima aku masih pak makor. Kini juga sembali itu aku regano. Uko kare marawi mali makna ukuro mana mi wita te maliro. Makanya mi to kuro. Pada mulai jampangi ru itu iya apa jampangi. Sampai jimi mamilo matu alina kupure babi.